Dengong epi, hakide ki kanti ke babenta, ngalayo I bahapo mau pang konstitusi, kamau pang rada kamat, harga pai sekaroi kapar kalau sedia lagi di sansnam, ka government ng school, kabaju yo kawai sau sanlat, hanya mau pang datang arteli yo, ngai sa yong si pau teli ada serak baro. Kasurok kabagi sina sini mentah ka sansnam dan surok kararar babu hangge po division mau plang lara lu cesok yong nomor babur pelkekam bateri basamlin dewang pila I yang mau lenai de shano pin kenno yano pin kenno dewang mentah ndai su bani kenno kawai karai kawai kejenggut minang ni ya kai bapa kediri lale menen hakas nam arda kalai hadu kat pra plei kat college mano bale bakenedi kat division basam lin berbakenedi kiwe le kiong nai division ngempwa hanai ngingyong ngen warra ya kesensa ke kadar kam sajan yok ba om ben penjengai ka parti NPP ka domnya ka thong banwarra yangi ya ka jingsai rengkat ka roi ka par rengkat ki office sajan jong paipa jakom ta ngong epi habagi lecturum senenggi keno kyong ka parti NPP ka mod nong tu pisa paipa kyong ngarong NPP ka mod kanong ai pisa paipa balai pinang banjer tang pise yang ini UDP gong gumta ngaling gong te UDP gamot kuno unduk pajba bani ke baduk ngar si payo ngagong epi kawang garba pi kawang ndai banang tang pi depan pai dong ngir nang delapan pai banang sajenang dalam jenang sok ben mano balam haba filam terniata buat sai na dia ente yo selalu tik gijan ru dengong epi hange ketingkan toy baken di kabun pha kyo kana baken di ule he hana le khai na pun acha dembe sudan bok pada UMLA bana dei si pai le de khamdan sadam do we sandam de tang sadam rumdon dan rayu kesulai rahi pecah potong jemu kinong gadur rujuk sahab